وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga luksami, mga pagariami, mga bubayami, pagpamanganin tanong si ikwallah, batanunian din lalayon tataranga si sagyang kaiya agama tanu agama Islam nagulalayon tanunian pambagan sa taufiq sa di tanuking gulalan ko mga subunian naguso di tanu kapanang gilay ko mga lalangan yan sa manena yang kaiya kapketimutan na pukuma pupaka duragun dinaya tantun na mana miyati masa alhamdulillah ka midadayon so panagung tamantano panamartano si sagyang kaiya bialuitan wa orastan wa ini senggitano oman pitugawi bituan tanu sa weekly seminar itanuron man dirugo dagyang kutuwa sabad ko mga subuan wallah subhanahu wa ta'ala mga dawan si sagyang kaiya agama tanu agama Islam na giyan ni itano pamangnin lalayon si ikwallah sa batanunian din periski sa taufiq sa itano minggulala na giyang kutuwa mga papangasoswatan ron na mga dawan makapantag si sagyang kaiya agama tanu agama Islam sa manaya giyang kaiya masatan wimanto na kati iya malukman pupakarani agyang kaiya ulan-ulan a Ramadan kamane na ayad na pagletan tanu agugyang kaiya ulan-ulan a Ramadan na sobraben so sa ulan na pakataling umarkatanok man agyang kaiya ulan-ulan a Ramadan pupangnintan si ikwallah batanun yan din na isampay si sagyang kaiya ulan-ulan a Ramadan sama na upamakabatan o pupumagitong na giyang kaiya darpatan ron si sagyang kaiya ronbol na madakal na miyuda sarakatan mayaw na siranden si sagyang kutuwa mga darpairan si kupakuburan na ayap ipikiran tanong na sa katano ipakatundukiran na giyang ko to akapakatundog tanukiran na di tanu matatanduan taw arakat tanu di tanu matatanduan to na amasa di tanu katandu antun abtad agiyang ko to kapakatundog tanukiran pangnintak wallah ay bigay kiran wallah agiyang ko to limuyan si ikiran na rilaan siran wallah na ayat na bulawan ilupa ikang bubetadaniran mabaluy asurun di ukasurgaan diyang kaiya kapaka magpadatan iman to na ayay niya mbagantan sa gugudan pamanabendingan na giyang kaiya makapantag si isa giyang kaiya kapatugas upuso giyang kaiya kapatugas upuso giyang kaiya puso mga urip no Allah na upama ko'y paibaratan waya sa
kasangkapan na ibarat tuba terak na ayam mababaloy amakinan yan nagyang kaya puso. Yang kaya puso na kapia agyang kutwa lawas, kapia agyang kutwa kasko, agyang kutwa terak, ibarat to pamaku batano pag ibaratan sa terak na kapia agyang kutwa kasko, agyang kutwa terak na gupon binas agyang kutwa makinan yan na awida akalanan mi awida akalanan agyang kutwa kitrakon nana apiap man na kiagungguran agyang kutwa kasko niyan na amay katutagumpi agyang kutwa makinan yan nadatan tuwa mala awida akal agyang kutwa kitrakon na lagi-lagi ang kaya puso mga urip no Allah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyakito ko niyan katano agyang kaya puso na upama ko batano iprupa ko kiprupanon na saya bisa sangkut agyang kutua kaptagumpiyaw mga anggotatan na ugyang kutua kakabinasa agyang kutua mga anggotatan giyutwi so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayakatiruyan na tigyan na ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wahyi al qalb. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan na tanu dan at tigyan kaad na mapapadalam si ko lawas asak mas asapo ay gira mi tugumpiya na di tugumpiya so langon wanggauta na igirap man amya binasa na pagkabinasa so langon wanggauta pagkaantiyor pagka-failure so langon waya makna niya na anggauta na tanudan natin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaginan supuso ay mana na inupan tutagumpiya agyang kutwa amal utaw kakarinaw to sa tutagumpi agyang kutwa puso yan na inupan mabibina sa agyang kutwa amal utaw kakarina sa bina sa agyang kutwa puso yan giyanan maana agyang kanan akatur Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kaya puso na upama kubatan o pagibaratan na lagi dadan upanan naguwi aso panan naguwi na sadin sa tago na kaw ni barat tubakudin nasadin sa tago na kaw na idatulak ha nagyutwi isputian upama ko ayat yago kaw na banggala na ayabaw niya na banggala o ayat tago yan na saging na ayabaw niya na saging imposible ubasa lakaw ha ayaw na niya na isputian nagyanan irupaan agyang kaya puso giyanan irupaan agyang kaya puso nasama nung nagyang kaya masatano kapag pumagpidatan na mi alwi tanwa aya bagan tanu sa gugudan nagyang kaya makapantag sa giyang kaya kaptugas o puso nana giya ina tanudan tanwa ika kepahay mala akakwatan saya guna na upama ko katong nakatano akatataguan sa gadaman agyang kutwa puso yan uri na tumatagas agyang kutwa puso yan na magaan sumagaan na miyakam gulingan ko Allah na uba kalu-kalu na lumandag agyang kutwa puso yan giyuti Peter wallah at igiyan naman alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Peter والله تعالى tigyan manay bada makat taliguma kusilan tuamia maratiya sumasa bada makat taliguma sumasa
kusinan utuamia maratya upamanna mimbuyurantang so mga pusuinan mimbuyurantang agyong kutua mga pusuinan si ikutaden tademok wallah na gusto nganin amia katurun benar udi na untul aginan sa Quran wala yakunu kalladina utul kitab min qabl adisilan mabaloy amalagi dilan agyong kutua mga tao api mamagan sa kitab gawani fatala alaihimul amad amia kalaya takiran agyong kutua masa faqasat qulubuhum na mitgas agyong kutua mga pusuiran wa katsirun minhum fasiqun na sukada kelangkiran na mga sungkelid diyan kaya ayat na ayay niya panunumpangan na ya na sumanga sahaba ay panunumpangan na ya alagi ubas wallahu ta'ala na diiniyan sila na panguragisan si sagyang kaya makapantag kuwaya maananian na antunay di ba na masairan uli nagyang kutwa betadiran apaki pepenanggila ang kiran wallah uba mabalui agyang kutwa betadiran asi ko kapupakarawaian uli nagyang kutwa kapupakalaiatian na kana uba di pagumarga agyang kutwa paratiran kabin pagumarga agyang kutwa ayam ananian nakapetegas agyang kutwa mga pusuiran kaginan ikalilid giin ikalilid ayat na kalilid na igira amia kalayat sumasa si ikutaw na ayat na kalilid na si inyan saragiyang kutwa masanian si sagiyang kutwa ipkararang ito Allah subhanahu wa ta'ala yuto'y kiyatirun wallah at na bada makataling umasumasa kusiran utuam ya maratiyaya makambayurantang sa mga pusuiran kutaden tademuk wallah nagusunganin apiya katurun wallah auntul aginan sa Quran aya patot sir katanu nagyang kutwa kap kelanggay tanu si kumasa na giyang kutwa paratiya tanu na mapirmaminti nagugyang kutwa mga pusutano na malalayo na si sagiyang kutwa kalalandigian uli nagyang kutwa kalalamakian si sagiyang kutwa tadem wallah nagugyang kutwa di ika peruguruguda si iku Quran kapupumamakin ga si iku Quran uli nagyang kutwa kadi ika prasara sama si iku mga tutulan u Quran giyut bisabab Asi Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala na ayakat turuyan natigian manay yaqulu ta'ala fi hadhihi al-ayah ama ana lil mu'minin an takhsha qulubuhum li dhikrillah bada makatalinguma agyang kutwa masa kumya maratiyaya lumundag agyang kutwa prosuiran ko tadeng wallah ayama niyan na pelamak si sagyang kutwa di ikatidin tadmisi ikwallah nagugyang kutwa mga tuma o mga ulama nagugyang kutwa di ikapamakin ga si iku Quran asabot niyan agyang kutwa mga ndauan o Quran na makapangunutan uli na makapasyunot sagyang kutwa suguanian uli na pangitamanian wa tasma' lahu wa tuti'a nagumanagyan agyang kanan a Quran na kaunutan yan agyang kutwa sugunun wallah nakapananggilaan yan agyang kutwa ini saparun wallahu ta'ala ginan mada dalam amana atigu Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala si sayang kaayakatur wallah so Ibnu Abbas na ayamanan yan na ayakatur yan na tigyan naman inna Allah istabta'a قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن أيقنا معنى ini nasukun suwallahu ta'ala na piya karawaian siku mga puso umya maratiyaya agyong kutwa masa ayama na niyan na piya liyanggay niyan kira agyong kutwa masa na piyangin suyaan sinan wallah yang muragisan tiran wallah si sagyang kutwa ini pun sagyang kutwa miyaka 10 agut teluragun ini pun si sagyang kutwa kini turunan si iku Quran ayamana niyan na ini pun sagyang kutwa kini turunan si iku Quran amiyaka
Ayat kia sagadian kia lagadinian siku mga sahaba radhiyallahu taala anhum na miyaka 10 agu teluragu akiat tu yagiam kotwa di katundu gagiam kotwa kini turunan siku Quran nagiyoto pengin suyaan siran wallah apa ngira wallah atigin alam ya'ni lil ladina amanu bada makatalingu ma agiam kotwa masa uri nagiam kotwa betad siku siran tua miya maratiaya antakhsha qulubuhum li dzikrillah ayam nanianna lumendag udi na makambirantang agiam kutwa mga pusuinan si kutadin tadem ku Allah si sagiam kutwa dikatadin tademi si ku Allah taala. Nah so Ibnu Mas'ud na ayat katruyan na tigin na makana bayna islamina wa bayna an atabana Allah bihadhihi al-aya alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah illa 4 sinin. Ayat mana niya natigo Ibnu Mas'ud ayat tigin na paglatan o kaya pag-islamami agus o kaya pagin suya iwallah sir kami na sisagyang kaya kiniturunan sisagyang kaya ayat na ayat paglatan yan na miya kapatragun ayat mana niyan na si ko kaya pa ka urian o patragun ko kaya pag-islamami at tigo Ibnu Mas'ud na piyangin suya ang kami wallah piyanguragisang kami wallah sa tigyan manay bada makataling ma sumasa kusiran utuwa miya maratyaya alumandag agyang kutuwa mga pusuinan sa ikutadang-tadang ko Allah. Ayan to na ito isabab na kagi ayak kalilid na igira amiyalang agyang kutuwa masa napkalubayan agyang kutuwa puso kalubayan agyang kutuwa puso namanaw ni man gida-gida igira sutaw na inultimatum ka gupo na ka ultimatum ya tika pito gawiman to na kailangan na mapasada ka ini na punaman amari wando ba na kapasada niyan punaman amaran niya nagyang kutuwa ini ultimatum ka na masa at tika kailangan na pito gawi na mapasada ka ini uri ka papasad na kate suki-suga terkaa ayam na niya namurala uri na kabinasaan uri na kasalaan nagupo na kabagi sa malaya tamasa at tika yang kayam ayam na niya na punggilbakan tanuna nanayaw na kan sa saulan ni manto na ilayang kakayang kutwa saulan na kanaubayran ito ayam na niya na ipunaguntaman sa kapasadairan o kapulanggay ni ran nagyang kutwa masa na sisagyang kutwa kapulanggay ran sisagyang kutwa masa na ayak itu kawiran na mau maagyang kutwa masa amaga nagyang kutwa kapupusagyang kutwa saulan gina ni mau ulaw niya nagyan ito'y sabab ayaman na niyan na piyakay ng ka wallah agyang kaya mga sahaba piyakay ng kasinan wallah barakan watig manay wallah da makataling masumya ayaman na niyan na masa maka pananangkupan maka mayurantang na sa mga puso iyo kutadin-tadim ko Allah mga puso iyo si kutadin-tadim ko Allah kapkalangga yung masa na kaptugas o puso kapkalangga yung masa na ayaman na niyan na kapagpakalaw lang agyang kutwa di ikan dirayno na agyang kutwa puso nagyuti pupukin ng kaan wallah ilay naman sumiyang una masa si kumiyang una masa inuman na ya inirupa wallah at tigyan na ayaman na niyan na pitirwiyan wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl di siran mabaloy alagi di usiran untuk api yang memegang sa kitab kumiyaw na antawag yang kaya api yang memegang sa kitab gianan sa mga Yahudi o sa mga Kristiyan ano mabuha api katurong kiran wallah kitab na sagyang kutwa kialang gayong masa na kialipatan nilan agyang kutwan doang kiran wallah subhanahu wa ta'ala na giyutuy ayam na niyan na Peter wallah auba kanu mabaloy alagi dusinan uto api yang memegang sa kitab sa kumiyaw na amasa gina ni mana na nalagi na giyang kaya masa tanong ino to Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyan manay khairul quruni qarni aya pinakamiya kapia-pia si kung mga masa na sumasa ko summa alladhina yalunahum
urian yan nasusiran utom miya makatundugikiran summa allazina yalunahum urian yan nasusiran manutom miya makatundugikiran kaya uman mikir besu generation na maali nagyang kutwa betad na uman mikir bagyang kutwa generation na maawat tutaw si sagyang kutwa ay makna niyan na mga dawan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lagi nagyang kaya masatan si sagyang kutwa masa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayaw na masa nabaan na pupangaan ka kumasa Rasulullah agi na mga sufi nagi na mga asyaira nagi na mga syiah nagi na mga ginawa ni dakan ka mga lagi danan ugid na si sagyang kutwa kap kikir bagyang kutwa masa na miya nga adin su lagi danan kagi mga tao na miya awat sinan si sagyang kutwa mga dawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na susaba de ku mga tao na dairan cari gina agyang kutwa ilmu ilan si ku kitab Allah agu susunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ayas siari ganiran nagyang kutwa mga kitab apun sa filosofi gitu ayah makna niyan na si sagyang kutwa kailang gayo masa miya awat su mga tao si sagyang kutwa untul andawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miawat sa mga tao si sagyang kutwa sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyan ang mga oripong Allah na upama kagyang kaya panginsuya upama kagyang kaya uragis wallah gyang kaya ayamak na niyan na kapambelima wallah si kuya mak na niyan na miya maratia si kumasa Rasulullah agyunan sa mga sahabat upama kasi iya ipiya ka panumpang wallah si ku mga sahabat apambeli maniyan sinan pepenguragisan niyan sinan ayama na niyan na si sagyang kutwa masa akialanggi kiran umasa asu mga sahabat na ayam tadinan na mga papasangi ka panahajud mga alay tadin tadin ku wallah mga papasangi ka pamuasa ku kadundaw mga papasangi ka pagamala di sa katanu na upama kapiangin suyaan sinan wallah na ayas sa katanu pun ayaman na niyan na upama kapiya kay tiar sinan wallah abarakan udah makat taling masumasa adilun makapananang kupanagiyang kutwa mga puso iyosi ku wallah kutadun-tadun ku wallah na ayas sa katanu pun upama mo kaad na pangaturong na ayat ayaman na niyan na pagin suyas wallahu ta'ala na madakal na iyam iya katurong na katanu kaayam na niyan na ayat na kadaklar katanong nagyang kutwa ayat yang unutan niyan na subaya ginawa niyan ayat na kadaklar katanong na ayat na piyang unutan niyan nagyang kutwa baya ginawa niyan na miawat si sagyang kutwa anto na iniba na mangandawan wallah mangandawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyan to ayam na niyan nakapeleng gayagiyang kutwa masa nakapkeawat to mga tao si kutanin tanong ko Allah na gitud ni ketudan akapetegas agiyang kutwa poso gitud ni ketudan ayam na niyan na di ikambeloy agiyang kutwa poso alagid o ator sakat tegas uri na kepakai penakasubraan yang sakat tegas kepakai penakasubraan yang sakat tegas nah giyang kaya ayat na isi ini kia sabapan si ku kia pagi Islam o Al-Fudail bin Iyad so Fudail bin Iyad na ayaw ko na kia pa kapag Islamian so Fudail bin Iyad na padaya ko mga rarata iyadat kuta uturok padaya ko mga kuta uturok ayaw tiro na mga kuta uturok mga tulisan nagu mga pararansong ay turun man ako tao turok nagyang kutwa di na ni pagayan na nagyang kutwa lalan na nakapagayan na niran na maumay na nagyang kutwa at na sumagad ang mga tao na ayaw na niyan na kinway na nagyang kutwa mga igagamay na nung nagyang kutwa mga awidiran nagyan na ni padikiran so Fudail bin Iyad na ayat na isa akia sabapan sa kaya pa kapag Islam Fudail bin Iyad nagyang kaya ayat akatir Allah subhanahu wa ta'ala ayat ko na betadian na adang ko na sakat tawabubay apa kebubayaan yan nagyang ko to sakat tawabubay apa kebubayaan yan na kagya dinian ipananangila nagyang ko tawabubay so tigitan pupagatagan yan nagyang ko to ayaman na niyan na bubalingan nagyang ko tawabubay kadinian na pamamakin na
nagunian mana gagian kaya ayat pembetian nagian kutwa bubai Peter wallah adna mian gina ayat ayat mana nian adna mian gina pembetian sa ayat miya bati ayat nagian kaya katur wallah atigena alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah pada makataling masa pusiran untuk kami amarat dia maka biuran tamun sumanga pusuiran si kutadin tadmuk wallah wa ma nazala minal haqq nagusunganin amiyaka turun untun na sudin so ayam maknanianna kian nagun Fudail bin Iyad na ayam ya tiru yan na tigina tigin manay Allahumma inni qad tubtu ilaik ya Allah namata nasakam na sabenar amit tuba taqurka atigu ayam maknanian na Fudail bin Iyad waj'altu taubati ilaik jiwara baitikal haram nagubianu yak natige nagiang kutwa kia tuba takarka asidin mismu si Isa giang kaya Baitullahil Haram sin mismu si giang kaya Baitullahil Haram ilani manutu kia sabapananan saya maknanian na kia pagi Islam Fudail bin Iyad asakanian na pudjakanian si giang kutwa mga tao antunay ni bana di mangalang si ku mangalalan giang kutwa di manulis si ku mangalalan giut wi sabab asumanga tao amit tiga sa giang kutwa mga pusuiran napitigaran cinan wallah sa ayam nanian na siksa amali pedis siksa amailut sa pitur wallahu taala piakaregit amata na giyang kutwa katagas o puso napkasabapan to si sa giyang kutwa kadidigan nagupkasabapan si sa giyang kutwa kapkalakabi si sa giyang kutwa puso fala yaksa wala ya'ya wala yafham na diskanyan ayam nanian na kalaksik wallah diskanyan mirantang wallah nagudiskanyan tenun si Quran udi na mangandawan nagudinian sebutan sa Quran gitu sabab Peter wallah afaman syarah Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih wa wailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah Peter wallahu taala baswa ayam nanian na tau api akan agan wallah surarbian si ikwa ayam nanian na makapantag si ikwa Islam fahuwa ala nur asakanian na matatago si sagiang kutwa sindaw makapagis na nating manay wallah agugiang kutwa tau api akilipatan yanon sutadan tadamuk wallah subhanahu wa ta'ala fawailun lil qasiyati qulubuhum na sangat asiksa abagian agiang kutwa tau amit tegas agiang kutwa pusuiran min zikrillah sabab si sagiang kutwa tadin tadamuk wallah mitegas agiang kutwa mga pusuiran si ikut tadin tadamuk wallah subhanahu wa ta'ala ikaduna Peter wallahu ta'ala awaman kana maitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha bagiang kutwa tau ayam tadian namiatay agiang kutwa bagiang kutwa tau ayam tadian namaatay urianian na inu ya gami ating manay wallah nagubianu yami udi na singgo ya namis kanian sa sindo kilala kaw niyan kisaba po nagyang kutwa din yan nakapakandalakaw si iku mga tao nabasilan makapagisan udi nabasilan makaplagid ang giyang kutwa tao akatatangkalan na si sagyang kutwa mga lilibutang adinun pakaliw mida agyang kutwa tao pupudalakaw si sagyang kutwa sindo ang giyang kutwa tao akatatangkalan na si sagyang kutwa malibutang giyot wi sabab ayam nanian na wallahu ta'ala nasinggo yan tanunian sa sindaw adi tanumin dalakaw ko mga tao kasaba panuto sa di tanong kapakan dalakaw si kwayam nanian na mga tao nagyutwi kibida tanong si sagyang kutwa mga tao akatatangkalan siran si sagyang kutwa mga lilibutang adi siranon pakaliw di siranon ayam nanian na pakaliw nagyuto so Malik bin Dinar na ayang katuruyan na tigir manay ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم dan namini sugat siku uripan ayam nanianna siksa si sagyang kaya dunia at tungan ay miya kalala
aban yang nakalawani agiang kutua kapetegas agiang kutua pusuk iyan. Ayam mana dia nak suka tegas pusuk na dedeganan wallah, siksaanan wallah. Sisa agiang kaya dunia, wa ma ghadaballahu ala qaumin illa naz'a ar-rahmata min qulubihim. Nada qararangiti wallah si ku pagtaw inunta na angkatan wallah ku mga pusuiran agiang kutua limu. Pagangkatan wallah ku mga pusuiran agiang kutua limu. Gitu sabab kailangan agiang kutua lalayong tanong ay makna niyan nakatatanmik wallah kagiang kaya di katudun tanmik wallah napadanan si kuya makna niyan na ipalandeg upuso ipalamak agiang kaya mga puso tanong padanan si sayang kutua ay makna niyan na di kapakambayurantang agiang kaya mga puso tanong. Gitu sabab pihak ada panas wallah ini itong wallah sa pawing agiang kutua kataga sa puso ya luisi ko kitabian Peter pun wallah apke sabab panuto sa kapker no tao si sagiang kutua katerimaan yan si kuuntol si sagiang kutua katerimaan yan si kuuntol nagugiang kutua kapag jalaba kasi kuuntol inong kapan dikatarima sa untol kakarina sa matagas agiang kutua puso ka inong kapan di mi penggulalan sebenar kakarinaw to sa matagas agiang kutua puso ka yuti sabab Peter wallah thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa uriyan yan ating manay wallah na mitgas so mga puso iran mga puso iyo uriyan yan na mitgas so mga puso iyo si kung uriyan to fahiya kal hijara asa kaniyan na miya lagi din uator aw ashaddu qaswa uli na sobrang pansakatgas wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar nagumanta nating manay wallah aadin apad ko mga ator ayam ana niya napakabengkag napakapunan ang mga lawasig wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma naguad na pad ko mga ator ayam ana niya na pagkupak napakapunan ay wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah naguan na pa ko mga ator pagkaulog sa ayakap kulog yan na sabab ko kalaksi wallah subhanahu wa ta'ala wa mallahu bighafilin amma ta'malun naswallahu ta'ala na karena uban yan nakalilipati sunganin na adiin yung gulaulaan na ini man ito ini ibarat wallah agiyang kutua puso sa agiyang kutua kaptegasyan sa lagi din na agiyang kutua ator ngili ni agiyang kutua ator akattegasyan na minsan pa nagyang kutuator naigira na supuso na pagkasubraan yung pansakataga sa nagyang kutuator ngayon nagyang kutuator na ad na katoon na kaator na amya bangkag na kaya po na nalawasay ad na katoon na kaator amya bangkag na kaya po na nalawasay ad na katoon na kaator agi mo kaya pakyan na kaya po na naigo adam mana katun ka atura ayak kiyo lugin na sabab sa giyang kutua kip kala kaniyan si wallah kip kala kaniyan si wallah subhanahu wa ta'ala ini mana to natungan na mala siksa dan wallah agiyang kutua kabalu yan si sa giyang kutua puso ka ayama ananiyan na tetegas giyang kutua ka tetegas agiyang kutua puso ka nah dinan ikiaturun wallah subhanahu wa ta'ala atigan man falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun upama buat ting manay wallah falawla upama ting manay wallah kada kiran makataling maayang kutua ayam na niyan na tiuba ami siksa ami ating manay wallah tadarra'u ayam na niyan na makapangalim bibaan silan walakin kasat qulubuhum ugay dating manay wallah na mitgas sa mga pusuiran wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun
na kiamun talangkiran o syaitan agyang kutua diinan gulaulaan. Yang kutua diinan ayam nanian na gulaulaan sisa gyang kaya dunia. Ginan mangorip Allah sakatan na ayam manas wirtitan na piya katurun na katan wallah agyang kaya Quran. Iyang kaya tadum ko Allah agyang kaya Quran. Udara katanu yang pakaturun na wallah na mataan asakatanu na kepakai asalakaw din na mambubetatan si sagyang kaya masatan. Salakaw na mambubetatan. Lani managing kutua kini barat na wallah. Siya kaya pakaturun na wallah si sagyang kaya Quran. Lani managing kutua katagas o puso. Fitaru Allah Ta'ala tingin manay, "Law anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Upama buting manay wallah, kapiya katuru nami agyang kaya Quran, si isagyang kutwa palaw. Law anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin, upama buting wallah kapiya katuru nami Quran ya sa palaw, sagyang kutwa palaw. La ra'aytahu khashi'a, na maileng ka din sa palaw, makapangalimbeban mutasaddian min khasyatillah, apapangababangkag sabab ko kalak wallahu ta'ala. Papangababangkag ayam mana niyan na upama kagyang kaya Quran na sipiya katurun wallah kung mga palaw na pangababangkag sa mga palaw na kadagyang kutwa kapuro yan nakakibubas kanyan makapangalim-babaan na sabab ko kalaksik wallahu ta'ala. Ay panapati wasir katanong piya katurun wallah agyang kaya Quran alagi duwaya makna niyan na di pakararad si ko mga puso waya makna niyan na miya maratiya lagi dudara radian si ko mga puso miya maratiya disiran maka penanang ko panak wallah. So mga puso nagyang kutua kap kelang gainian nakap tegasian kapupakawaraw niyan sa dusa giyang kutua kap kelang gainian na ayaman na niyan na kap kelakairon si sagyang kutua kap beradusa na kap kelakbirun si sagyang kutua di kang gelbaka ko mga subuan wallah. Ni tegas so puso ini rupa wallah sumya maratiya. Antunay rupa numya maratiya tigmana iwallah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Fitaru Allah Ta'ala tigmana susinanu tuamya maratiya wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ay ipelendeg umanga puso iran so tadun-tadum ko Allah. Mana niyan nagyang kaya tadun-tadum ko Allah nagyan ipelamak o puso. Kanaba ipelamak o puso na music? Kanaba ipelamak o puso na kakala sa madakal? Kanaba giyan? الذين آمنوا wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Susiranu tuamya maratiya ay pelendeg mga pusuiran nagyang kutwa tadun ko Allah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tanu darating man ay wallah kasu tadun ko Allah na ipelendeg mga puso. Ini man ay kapalamak mga pusutan itantu amay tu agyang kutua di katadin tarmik wallah tanto kumay tu agyang kutua oras kukapan na nadam si wallah subhanahu wa ta'ala agyang kutua zikr yang kutua kapumatiya sa Quran tadin tadmanan ko wallah ano manay kapalang dugo puso amay ka ditan waya makna niyan na mingulalan agyang kaya tadin tadmatan si wallah din melundeg sa pusutan. Lain managiyang kutua kinirupan wallah kum yamaratiya. Ay katuru Allah Ta'ala na innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat itu atiku Allah mi amaratia ya. Da susiran tu. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum igira ami alu ikiran su Allah na petebedin su mga pusuiran. Petebed lagi yang koto mga pusuiran. Wa idza tuliyat alaihim wa idza dzukirallah igira mi alu ikiran su ingaran wallah wallahu taala na petebedin su mga pusuiran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Na igira api yang adiang kiran so mga ayat yan na pagpakaumang kiran sa paratiyaya wa ala rabbihim yatawakkalun na si ikukad na niran na ron siran ipanarin. Leni man agyang ananakinirupan ng Allah wa tatmain wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Igira mi alu isu Allah na pelendeg su mga pusuiran petebedin agi yang kota mga pusuiran. Na unang geda-gedaan tanwa yang ema ginawatan. Igira pkeun getan suaya makna nian nakapembeti aku paraman wallah. So Quran eno pelenda eno petebedun su mga pusutan dirun pananabedin eno pupakaw man katanu samparatnya anta kadir ketanu pakararan nakalililit na dirong pakararan pepengadian dan ayat Allah pembetian dan cuma ayat Allah si ku mga seminar si ku ayaman na mga mimbar si ku mga masjid na nadirong din na pangadian sa mga ayat Allah nagudirong pandirugudin nagudirong panapmana na si ku ayaman na basa waya makna niya na maranaw na dirun din ang pakararan. Okay, na miya nagyan sa music. Miya nagyan koto music. Na. Miya nga tatatakalu iyan. Sa kaya na gani, ano nakakiato sa niyan? So handa ka utangian. Miya nagyan koto music na. Miya nagyan koto kiata tiga apuso iyan. Kami kapan na din. Ugay na amay kagiyang kutwa kapembeti aku Quran na dinong pakararan. Piya kamu masabtad. Piya nutul mga sahaba na daw makauman sa paratiyaya. Piya nutul sukiya pagintaw Rasulullah daw makauman sa paratiyaya. Piya nutul sukiya pagintaw mga tabi'in daw makauman sa paratiyaya. Pero tulun so mga tutulan ako mga imam daw makauman sa paratiyaya. Aw nakiat to kawanian tutulan na kirikuyan na la hawla wala quwata illa billah. Di pa kabatiya sa Quran. Dan na masa. Tabiya. Miya kada kalaya. Pagpakabatiya sa Quran na dimatiya sa Quran. Pagpakabatiya sa Quran na dinian kalakat sa Quran yan. Uban yan kabatiya. Abi pinanadinian cik Allah subhanahu wa ta'ala. Ugain na mapapano-pano so kabinitian ang mga pakit boko. Newspaper. Pagkabatiya. Aayamanan yan na yang kaya intay ra dunia. Tutulan ako kapag anwa. Ugain na dinian kabatiya agyang kutwa. Tutulan ako miyangaw una masa. Aginan sa Quran sa mga sugun wallah subhanahu wa ta'ala yung kutwa ay makna niyan na ilmu sa ikwagamatan wagam Islam. Piya ka mo sa niya batad. Piya ka mo sa batad. Da auras ko katidintad mo ko wallah. Na miya kalala sa oras ko kapanuriman. Miya kalala sa oras si ko kapamaganta. Miya kalala sa oras si ko kapmaritis. Uwe na sutadan-tadan ko Allah na da. Ile nga igira di sembayang. Igira di taruh di sembayang Ile nga igira kiamatan. Kabo budipan na nalusui mabay. Da kia tau saunan.
Kaino to, di pa magagaw na antaw ay marani sa paitaw. Ano ni ka pa sila mo imam sa diwang namin ito tila saliw. Di kita naman sa Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sisiran di panarigsi ko Allah. Pagpanariganiran sa Allah subhanahu wa ta'ala sisagyang kota betadiran. Nilai mana gigi masatan sabab sisagyang kutua kaya awat tanu ko tadin tanu ko Allah nakana babatang gibu kaya taga sa oposo kana bagi gibu kaya taga sa oposo sabab sisagyang kutua kaya awat tanu si ko tadin tanu ko Allah na aya mini unganian na taman sa alung taw na ipkalakian gini mo ulaw-ula minda ka sa pangindam sa nervyos minda ka sa pangindam sa sawan di makapunarik ko Allah na ayaw po punariganian na sumangalamin gupur miya kagdam na turu sa manok di malulubas sa ayaw mananian na burot ka na manok gupur pulalakaw na miya ka nagisatagit ka na tingin na di ako pulalakaw siya riganiran agyang koto mga tao sa nunok na miya da agyang koto asari gisik wallah subhanahu wa ta'ala ano na isabapanan ayat na sabapanan nakagia da atadin tadmuk wallah da kapanan adun si wallah subhanahu wa ta'ala nagyutu isabab ayam maknanian na kaya gida mo utaw sa sawan kaya gida mo utaw sa ayam maknanian na nervyos kaya gida mo utaw sa kakulaka kung di ka pagintaw si sagyang kaya dunia giyanan kailangan na kabulungan tanway kailangan na kabulungan tanwag yung kaya betaddan gitu sabab ayakon sabab uri na pada sa mga sabab akapalandag agyang kaya mga puso uri na kapalamak agyang kaya mga puso akita tegas na al-iktar min zikrillah wa qiraatil Quran so kapakandakla kung tadim ko Allah nagusto kapakandakla ko kapambati ako Quran ipalamakan ng puso sa lagi dagyang kutwa kaya batiyatan si sagyang kutwa katiru Allah Ta'ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub so sinanong tuwa miya maratya na ay pelendag mga puso iran agyang kutwa tadin ko Allah tanu dan tigman i wallah kaso tadin ko Allah na ipelendag mga puso ipelendag mga puso na pada penagian kota mi adu tanu kagi ayat law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah upama buka pihak turun nami atik wallah agyang kaya Quran si kuwaya mananian na palaw na mailing kaden ama kapangalim beban nagu mga bebengkag sabab si ko kalak wallah subhanahu wa ta'ala diyan mananian na so kapakandak lah si ko katulintan mi ko wallah nagu so kapakandak lah ko kapambati ako Quran na kasabapananan si ko kapulamak waya mananian na puso kapulamak ko puso o magda makasa ginawang ka tatagas sa puso ka napakandak lang ka so katidintan mo ko Allah pakandak lang ka agyang kutwa di kan tidintan mi ko Allah pakandak lang ka so kapambati ako Quran kaan mada agyang kutwa katagas agyang kutwa puso ka na padapan ay palamak o puso na it'amul miskin wa mashu ra'sil yatim dia kutua kapamagana kapapagana angkak miskin dan giyang kutua kapapagipuang kaku ulo agyang kutua ta'ilo ngayon gibu kapagipuang kaun sa kapadi kaun kapkabubayain kaun
Na pagkasabapan ito sa kapila makupuso. Yang kutuan niya ka kapamagana. Pagkasabapan ito sa kapila makwayam na niya na puso. Ito'y sabab. Apitero Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kaya pakatitene yan ko Abu Hurairah. Agiya kaya hadis na miya panutun ko Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala atiyan manay. In aradta an talina qalbak, in aradta talyina qalbik, fa'at'imil miskina wamsah ra'sal yatim. Diteru Nabi sallallahu alaihi wasallam upama ukabaya aka lemak upos uka na paganaka sa miskin nagu pepegi puang ka sa ulu wata ilu. Ini mana nan agiang kana nakatir Nabi sallallahu alaihi wasallam ab kesabapan si sagiang kutwa ayam makna niyan nakaplemak watu na ibadah puso kesabapan si sagiang kutwa kaplemak puso. Kira mampu na miya magana ka sa miskin. Nilay ni man naging kutwa. Benar lagi yang kaya katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira miya gana ka sa miskin ha. Nilay ang mga kaya apiaga ng kaagiyang kutwa miskin na lagi do ketaguan kaun sa gagaw. Lagi do pagpakalabat sa agiyang kutwa upama ku adna karata kayadat na lagi do malurun pagpakabubas. Agiang kutwa kaya paganaan kasi sa agiang kutwa miskin. Pelema ka, kagada makaman. Aka pelema ka agiang kutwa poso ka. Nalagi din mo muna agiang kutwa, kapapagi puwang ka, si sa agiang kutwa ulo wata aino. Alagi do pagkarano ng kaon, pagkatago ang kaon sa gagaw, pagkatago ang kaon sa bubaya. Napkagada makaon agiang kutwa kapkano agi si ikurar baka. Ini mana tu? Benar lagi yang kutua katur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada ay pula makagi ang kaya puso. Pada ay pula makagi ang kaya puso. Na ziyaratul maqabir wal marda. والزهد في الدنيا وتذكر الموت والآخرة. Giyang ko tuwa di kang bisita ikong mga kubur. Sa ikong mga datoo. Kaya sa mga bae na ini pamaninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyang ko tuwa kapamisita sa ikong mga kubur. Ano ay sabab? Ira ko na di ba na mga lampawi tira na dia ki so mga bae na pamisita siran ko mga kubur. Ino tunto na si sabab akin ipamanintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung mga bae di mamisita ko kubur. Ay ako nuto sabab na subay na malamaki puso. Nagira miya ka masagiyang ko tuwa kubur na di makapanaro sa kandidangin. Kandidangin. Ilang mo man igyan nga ba ayam ya kapasa-pasangi gira na miya taya. Miya kapasa-pasangi kapamalikwatan na ba di dudagin. Ay daw atigian. Tumuasa ka ni miya tay. Mananang kapakay. Ay daw ino kay ni putay. Ama biya kay yadat. Di mananang kapakay. Na di siya nitero na mga ba Mga ba di siya nitero. Giyutwi ini sa parkiran agiang kutua kapabisita si kumakubur. Nah, si kumanga dato. So kapabisita ko mga kubur, napkasama pananan si kuwi pula makupuso. Wal marda, nagusudikan bisita kay pembentalan na si ku pepanga sa sakit. Gira milay ka agiang kutua padigap ke sakit. Pepakaran isi sagiang kutua kuburian, gira kayang bisita na kana pepakakuwa kaun sa tuma. Jika pun aku mau masakit, masuk akan ya. Dia aku makapagaman, mapasang, mapasang. Wazuhdu fid dunia. Nagugiang kutua kata orang asih ku dunia. Pamana di makala agiang kutua ng aka. Di makala agiang kutua ng aka.
Ataman si ko pagaringkan na pagara beneka. Ayaman na niyan na taman ako pagaringkan na keneka. Wa tadhakkurul maut. Wa tadhakkurul maut wal akhirah. Pada penasa ayaman na niyan na pelendeg upusok nagyang kutua di ka tidinta demisi iku kapatay ang sualungan amori. Ida di nga kita naman suka patay. Miya kada-kada kalaya. Ayaman na niyan na banyan kita demi suka patay. Mada kalaya. Gira pun ako na di mamisita sa kesakit. Na di niya na di ron pakakwasa tuma. Agi ang kutua ayaman na niyan na di niya nakambisita kapamantala sa kesakit. Kenapa pun matag gitu? Kaya gira sa kanya ni kesakit. Na di ron pakakwasa tuma. Perep kesakit. Akagi masakit na gumina ka benjumbayang. Perep kesakit. Akagi masakit na gina kanya yang benjum mga amalian. Yan mana to? Gitu. Ayaw man na niya na ayakap bisita tanong ko mga kubor. Na ipunan na naman tanong sa anong nga na mauri. Ang lamang sa mga puso tanong. Ayaw pa bisita na tanong kung mga sasakit na ang tanong ako isa tumagi ang kutab tadilan. Aya katawarangan tanong ko dunia na andi pa kalaso nga tanong. Kaya so kala na nga na iputigasan ng upuso. Iputigasan ng upuso. Na, nalini man naging kayo mo ululatan. Igirad na miyatay. Igirad na miyatay. Miyatay sigiraw. Miyawapat. Baad na makapagirap. Rilaan wallah. Pakasurgaan wallah. Ayaw man na dapat terakatan na igiraan na miyawapat na may pemangnitan ng sarila si ikwallah. Ipemangnitan ng salimo ikalimus kanin wallah. Dan na berkatanusan pa agiraw kalilin na di pa agirawi pakasurgaan wallah ikalimu wallah dan na makaptero sa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kaandun ni katukaw tao sa miyawapat sa tunga na inian, miyawapat sa lulutian, miyawapat sa pagarinian, sa tunga diyan minsan, na ayaw mo na po na sa maptiruyan, natigian. Kiyaw man naman sa tubangan tan. Kiyaw man naman sa tubangan tan. Pero kita bang tanong kiyakianan. Lani man ito. Ia mana kata samaranau. Suman su Islam na malmudo. Asa kata na piyakar ganantan wa ginawatan. Na mga mamagitan sa ibarat. Aya katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina innamal a'malu binniyat. So mga amal na ayat terima anu naging utami kang bulan ko mga niyat. Ipagikhlas ko Allah. Na napiyakar ganan utaw sa agiang kutua ayam na niyan na ginawa niya. Nakaya ka pa na niyan nanto na miyaswa. Simbayang natigin na nawa ito. Kapag usal liya tigitan. Ngayon mabukada makap simbayang natigin na di umap simbayang di umataw magusal ni. Iya Peter na binaniya tanah. Ano ba niya Peter ibagi raw man na. Ikadua naging kayak mau ulatan. Hirap ke sakit su tahu nada tebang. Amai kami atai na. Nya kau masuk tabang. Mana dapat tak tebang tan na hirap ke sakit su tahu. Kailangan niyan. Iku sabulong. So kailangan niyan. Lagi yang kutua di niyan nakapakarag. So kenian. Mia potol so kapangawiyagan niyan. Kaya ayaman niyan na. Mia sakit sa kaniyan. Itu kata bagi tanurun. Kenapa kami atai na tumiyulong ka sa listan? Atika tabangan tanong sigiraw manay kami awapat. Di niya muka pengguna lagi ang kuto ini tabang kaun. Na upamakwa ayara pa kaun na balas. Itu balas yan. Agi mo kasakit. Kailangan niya nakadikiliw sa ospital, nakapkasakit. Nadabon pa katabang. Nakagya matay na ad na tumiyabangon. Maka kali daging kaya masa tanong. Di mo ulaw na tanong. Daging kaya betatan.
Pia kargenan tanu mana ginawatan. Nah, pia kargenan tanu ginawatan. Nah, naila kay gila na miyatay. Ay na muna po na sa mapumikir tanu na tubang pamana tao na ayam ini tabang irarak tanong buwan na 500 na kailangan nakaumanan. Kailangan nakaumanan. Hiraan na miyatay ketanding sulistaan. Kataya so tubangan. Giraw mana ya? Berang-berangan. Ugi ini. Nena ko na mag-study tanwa. Pag-study yung tanwa na. Kenapa mga di ya buntalanan? Na miyatay si miyatay na pipusang ka. Nauna. Miyatay si miyatay na pipusang ka. Apa mak batanun pergi study? Kena nga di pupesa. Ayah buka tebang ka na wad na lista na ka. Siya gitu, tebangan ako niyan udah na di nga tebangan. Benar ya? Udah kan yang tabang na di nga tebangan. Ana butuh pira kapan abang? Utang na loob. Bayar itu sa utang. Ayah bersama anak na inako matay. Agi ang kunto api yang kanu, na bersama anak agi ang kunto ini tabang rakanu na utang kay nilistapan. Aya ini tabang niya kito na 500. Na kailangan na may apatayan sila na 500. Itu man imanaw to. Ayang mana niyan na ayaw mo ninyo diganti na bang agugi ang kunto api na kagi tiabang ang kanini na kumasa na tiga ayang mana niyan na tabang ang kumambu. Naleno man kabunaraya. Pero itabang tanong kay ginaw mana ya? Naginatabangan tanong na 200 subuka ka nabubuo na nabuli panabang. Di benar ya? Nakagimapasang ikapanabang na tubangan. Iginayam yatay na si mayor nasangi mo baka di kaya. Ayat tibuan ka na mayor. Ino nga tubangi mayor manay pira ka. Amay ka miskin na 200 sa. Ya kan masama naging kaya masatan, di kaya betatan. Ayam mana niyan na so hadap si antap si ikwaya mana niyan na kapamagawida na da makakwa da makatu lagi ang kuto antap si iko kapamagawida na pwede kung sa ayam mana niyan na ipelende gagyang kaya mga pusutano na di pamisitaan sa mga kuba. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si sagyang kuto amaga niya nakakawapat na piyamisitaan niyan sa mga sahaba niyan si Sabaqiyah. Giyang kuto ayam na niyan na kaya piyang alalabangan na si sagyang kuto mga sahaba niyan. Ini pamang niyan silang sa dua. So ayam na niyan na Anthony di ba na di ka pamisita ko po nga sa sakit. Apa yang ka pamisita ko po sakit na ad na mga adabaya. Ay gira miyaw mga sub ka sakit na ptero na kaon pakabagrang ka wallah. Di ka pkalak ka insyaallah na pakabagrang ka. Adi giyang kutua miyami sita ka sa giyang kutua ka sakit na sumasod tengeda ka na miyatay nagi sakit yan. Kaya mana benda giyang kutua geda man yan. Ay mana ini patay giraw mana yan nagi. Nana tumadikan pumisita ko lagi dito. So kapto warang asi ko dunia. Belum makanan ng puso. So ay mana niyan na di kata din tanimi ko kapatay na gusualong ana mauri. Aya katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan naman ay kung kaya pa katitiyan ko Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu at tigyan naman ay zurul qubura fa innaha tudhakkirukumul akhirah. Bisitayin niyo sa mga kubur. Kamataan aso kan bisitay ko mga kubur na mapakitad man yar kanu swalungan amori. Mapakitad man yar kanu swalungan amori. Hingga tutulungan na kagiyang kutua kubur. Apkili ikaw na ayam ana niyan na peteng kalanong nagiyang kutua pagaring ka. Nagira miling ka giyang kutua adindingali. Amiya ka ito. Miya ka nininit. Adi ka umpa kauntod. Naupama ko baradusa ka. Nakuman-uman ang penutos sa ayam na niyan na kasimpit. Nauntong mapiya kay amal.
ayam maknanya na pakarawa agyang kutwa ato ni bana kubur ka. Nah, ikadua na pitro Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina aksiru dhikra hadimil ladzat faqad dakhalani wa tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam si kuya mananianna faqad dakhalani wa tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudika tedin tadmisi ku peminasa ku panaan taman ginan suka patay ini sugu Nabi sallallahu alaihi wasallam agiam qutwa ayam mananianna di katedin tamisi sa giyang kanan akapatay ay so kapatay na puminasa sa panaan taman apay kapay akapakatatamakan di kapakataling marakaw kapatay idang arakad na lang na kubbe nakapang ng kanadiga malino again ayaman na niyan na kailangan na dita no pakanda ka lang nagyang kutwa dita no katedin tamisi ko kapatay o ba kalo-kalo na lamo makagiyang kaya mga pusutan lamo makagiyang kaya maknanian na mga pusutan aki katatagas nagyan ani bulungan tan agyan kaya pusutan na ayaman na mo ulaw-ulay ni nasugal na ba katanong na si ipapakararan si itigurar ko puso o pa makung ilabang katanong sa mapia na ayaman na niyan na itigumpia sa puso naung gila mga tanong sa marata na pagkaanti ragyang puto puso pagkaanti ragyang puto puso giyuti sa bapa giyang ayaman na niyan na puso na namiya kay barat sa lagi do pamana igira sutaw na biyuka niyan agyang kuto ginawa niyan ayaman na niyan na sading ulaw anong ginawa niyan na piyabayaan yan namimbulo yung kuto puso asaplid sadin yan ni manggelabak amapia anta kamarata napkisa pelid si yung kuto puso basura lagi na ni subka sukato dila subka sukato lima subka sukato ai subka sukato pamikiran nasi ini tegurar si kuya maknanya na puso harus ditegurar nana yun di sabab ayaman na niyan na pipi-pian tano so mga paparangayan tano so mga amal tano so mga sugur katan wallah na ingulalan tano na so mga lalangan wallah subhanahu wa ta'ala na pananggilan tano uba kano nagyang kaya mga pusutan lumandag lumamak agyang kaya mga pusutan na tarimaan yan agyang kuto mga sugun wallah subhanahu wa ta'ala nakapananggilaan yan agyang kuto mga lalangan wallah sama na magantanong si agyang kaya ulan-ulan a Ramadan magantanong labi-labi saulan iman to na rajil labi-labi saulan iman to na ayaman na niyan na baka taling marakatanong agyang kaya ulan-ulan a Ramadan na ubang katang kada sa Ginoo ngay tikay kisampay ka ko Ramadan niya kada kala niya tiang kadiyan sa Ginoo niya nakisampay ko Ramadan miniuma din sa Ginoo kutwa gawi apaga na si ko Ramadan na kagagawi nadabi sampay sa bumakapusa na na niya nakiadaan sa napas nasa katam na dito niya katusan niyo kagi ako dito no siya disembayang sa Idul Fitr adita no teron asya katano matitimu si sagyang kaya dar pasaron bun na anna dira katano kisampay si ko pakatundug Ramadan na pagitong ka naman nakamada kalami albatar katan mada kalami albatar katan ada misampay sagyang kaya ayaman na niya napakataling Ramadan nasa katan nako na antay pakatangkag dira katan pakagiraw tigin na inukasakan na kisampay ako si sagyang kaya Ramadan da barakatan ayaman na niya napakatangkag da barakatan pakatangkag si sagyang kaya maginawatan lagi mana dia kutu akhirumai ya kutu akhirumai ya miani ni musira na akhirumai tiga na ama iyan na pakaturugan sumambut kadita makalalakaw makasumbayang ta tigin sa subuna lumalakaw ta sumunta sa Cagayan na
miya ka turong siran. Kagi ako mau masuk subuh, miya ginaw subuh bayron. Mi sembayang, piyo ko niyan si karuman yan, tiga na amain. Sembayang ka, nga dita makalalakaw. Mi sembayang si, giyan ko tabu bayron. Ay mga sembayang, tiyan wa niya managyan ko tabu mo, tiga na amain, miya ka sembayang ako, na sembayang ka, kanigan dita makalalakaw. Ikapira niya nung tumalo, nasi yung wa niyan si karuman yan, agyan kayo pupukaw niyan, na miya manggapangga. Kami atib sa matay. Nahiman to. Sa katano na dito no katawan. Gitu ini siguro katan wallah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Geda-geda au ginawa. Wantu na imini panguna kunan yan para sa kumapita. Kadita no katawan wantu na ikulo datan kumapita. Alimpi yung tanong sa mga pusutan. Pananggilaan tanong sa mga lalangan wallah subhanahu wa ta'ala. Naingulalan tanong sa mga subuan wallah panamaran tanong kapakalamak agyang kaya mga pusutan sa aya bulungian nagyang ko tuwa di katedentad miku Allah kapamatiya sa Quran nagyang ko tuwa kapamagana si ku mga miskin gyang ko tuwa kapapagipwa si ku ulo waya makna niya na wataaylo gyang ko tuwa di katedentad mi si ku kapatay di katedentad mi kualungan amori so kam bisita ku mga kubur na gusto di kam bisita waya makna niya na pagpangasasakit nagugiyang kutua kapatawarang asay ku dunia kapakenetisi sa giyang kutua ato na iba na orari ku dunia giyang kutua kalaan nga nagyo tay pakenetan tano malo tano pa pembebasan kauba kalo-kalo na lumang makagiyang kay mga puso tano di tano ayam na niyan na panamaran sa kabaluin niyan lumalandag sa iku parataya sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.